long raikom sai khi pen NSCKL ok chumprana songang bong ka chiteng khinga jok heliamu kero pen inut arenga hu keso Rongagora hawar lang ke thea jok rat kisung Longriang kang hum thong ke prapli government school along prapjin pen ing hapon po Kardom pini prime time berta angton pen che thanam sinang Uthot karbiang long along ok chumprana song ke klang thu Bangso song lake National Socialist Council of Karbi Longri henlo Bangso song pen pini pai pai ni phai ing kora clear ni raikom sai khiang bong ka cheteng khenga jok NSCKL chairman Pobitro Teron heliamu pen ahiring tangrak pen aring ke sonang Karbiang long arlo ok chumprana song akimi nangklang lok pu pen patumi pai pai ni phai ing kora ke thomla pen pini pai pai ni phai ing kora pli ni an raikom sai khia tum pen ritar lipsi pinian de thor la pen di phwa long NSCKL mate National Socialist Council for Karbi Longri kwatuma phan raikom sai khia tum tengkheng si bangke thoma tuma phan nep ingnang ponchek lo bangso long NSCKL a chairman Pabitra Teron raikom sai khi ahile amu kero ajok ahiring tangrak pen aring hu ke so ajok DMC chalong an se kelang ji aphan pon lo Raikom Saikia reading kaching nang check bang ka thoma tuma men laki NSCKL chairman Pabitra Saikia Teron Karlitang Dimbeswar Saikia asopo Deithor Bapuram Singnar arong asor Rahul Tokbi Biren Tokbi asopo Panchayat Colony Tipu David Ingti Lawrence Ingti asopo Deithor Sarthi Ingti arong asor pusi pangthek ponlo bang ka thom ok chumprana song klem bang atuma longpen pistol bong thom magazine ke thom lapen heliamu kereng mu ingkoi ra isi long ponlo Bokajan pen ananterang Karbiang long lai Rongmongwe police station ke parlo Rongmongwe hawar men lang ke the par piga jok Rongmongwe Rongagora hawar malom ke ongdong a hemarit pen danglok bari bithung lapen hem ahor muhortar anta na hoktun lapro ke damtang pai pai ni phai ingkora ke thomadap por phai trok apor malom Rongmongwe Rongagora adang arwi ki jang ke the parpiga jok men lang ke the rongarlo nanglut sailo bangso lang ke the hot bibia pai bibia kropen danglok pin rong hang arong malom pen nang an hidi hemrit bari bithong hormu hortar kana hokdun dolo pen halapu Rongagora hawar pin rong hang arong amekar mithun bea chor sangpi milina hanse pi nangkachi thando na tengke hemrit puru sok sang wobi longhong anta lang nang pon pilap lo lapen non ke doji adi maklong anta avedet lo pusing ningje pon pim rong hang ke horsing be labaso hem pinya por hat baji pen al bejang lo tumon thui pi bang ke pagohor homu anta chilong lipin lo buru sia so ta me lang pon lo tame bari bithung homu anta nukson vu talang pon de lo chainong talang nang pon pi de lo ane homu nukson lo asi kachi bai do pen duriram rong hang phan kisinang kirap dui ma pun juningri Nili hemasor mithun beta kidamtang chiklo e jon soselo non hospital long se chelang bom lapu hema bangta lapuson lasiko matsi ni hem nangkasolok pipon poma lapen Karbiang long Chairman's Council ke theki dinga tumta jesemet MEC kache rong pipia hian pen nangkache rabjia phansi kisung ke pho tum pen kachoningri padok pon Rongmongwe pen love sing terang Karbiang long live Dokmuka police station a thing no along ama children park kaselam ponji a phanpura Kedamtang pai ni phai inquiry ke thomani Karbiang long Chairman's Council CEM Dr. Tuliram Ronghang hin pen thengpia klimso ke ASI ke deng pon
Bangso thengpia klim ke e ponalong karma yogi pathi pn ponsi KACCM Dr. Thuliram Ronghang pensi thengpia klim so ke asai deng ponlo KACCM Dr. Thuliram Ronghang hin pen bangso thengpia klim ke asai ke deng ponalong MLA Bidya Singh Ingleng EM Lun Singh Teron Karbi Anglong SP Pusparaj Singh Dokmoka Police Station OC Nilomoni Malakar Lapen VDP Klembang Fubang Phia tumpen danglok pinnangan manping ke do tum chetong dun Bangso amai long lam theke jai pon ke Dokmuka long police station ke do pinnangan aningkan dolo bonda Bangso police station aparman long le pata kavidet theklong si non ke do bom Dokmuka police station OC Nilomoni Malakar long le pata aparman matha pondo laso tengpen KACCM lapen EM Lun Singh Teron aphan police station aparman long le pata ke claim ke patang pipon thek aputhak Dokmuka OC hin penta kachoro lam the chepaklang pon ओसी मलाकार का इनिशिएटिव था ही वांटेड कि थाना के सामने इतना बड़ा ज़मीन है हाईवे से करीब 4 फीट का गड्ढा होता है कई बार एक्सीडेंट होते हैं तो क्यों ना इसको फिल करके हाईवे के बराबर में कर दिया जाए एक तो ब्यूटिफिकेशन होगा एंड देन सेकंड एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे ही अप्रोच्ड EM साहब एंड एक बार भी बिना संकोच किए हुए उन्होंने बोला कि जो भी हेल्प लगेगा आई एम रेडी फॉर दैट और इतना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने इसको फिलअप किया Lapen Bangso police station at Hengolong isi osomara tum ki joi kelang adim mate children park kaselam ponjia phansitami siding pon popusi than pon Bangso joksi pini thengpia klim so ke air sai sitami ke deng pon lo pusi pachini pon Lapen la Bangso park kaselam long jialong thengpia klim so ke nangji anta Karbiang Autonomous Council pen nang pidunji pusi CEM ahin pen chechak pon Anparta Bangso police station along Akinang sot boundary wall main gate hole lapen VDP atum kachingwai kaching sai ji a hole kinang ji aputhak pinpura lo CM arideng pajir dun আগে এপ্লাই কৰিছে তেখেতে আৰু সেইটো কাৰ্যসূচীটো আজি এক মাহমান আগৰ পৰা সেই কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে গতিকে যিটো চিফ মিনিষ্টাৰ সপোন সেইটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু আমাৰ ইয়াত ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ একেলগে মিলি আজি দকমুকা আমি থানাৰ কেম্পাছত আমি ইয়াত গছ ৰোৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিমান আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি SP অফিচ আৰু থানা আৰু আউটপোষ্ট এই গোটেইখিনি কেম্পাছতে আমি গছ ৰোৱা আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু যিমানখিনি গছ লাগে সেই গছটো আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বিনামূলীয়া সেইটো আমি পুলিবিলাকত দিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ Dokmuka pen semsing inti Karbi Anglong lai Jesimet metric asat langalong inutta ki undunde lapusona school aphan government hin pen pangthek ponsi longkre troka district along kaddu kawe humthongke prapli government school aphan prabjin pen kang haponje aphan hukum pipontanglo Karbi Anglong life abierta arniwang nangkelang dun arar aphan ison ke pachini abierta lapuson hello Assam government na hin pen non het jong ke paklang pona birta tengki longri alo humthong ke brapli government school aphan apor peder de pin pen ing hapon po humthong ke brapli government school aphai ke pangdak pona long kaddu kawe longkre trok a district aphai pachetak ponlo longkre trok a district aphai ke hot pona long komatmat a district aphansi parlo ponma bangso klardak kachini pe meje aphan Karbi Anglong life abierta arjik tha Kedam tang suri hini ra ingkora sia ningkan pen ingkora hini aningkan along HSLC asat lang along ki undun de pin aphai kaddu kawe humthong kebra pi aphai government school amen ke klang pona birta lapuson hello aprang si kalakha pona long amen ke klang pona district amen lake Karbi Anglong district Bangso district along kaddu kawe humtrok si aphai lakha pon Kachara district along Humpho, Jorhada district along Humpho aphai government school along Prabjin pen inghapon po. Lasonsi Lakhimpur Nagaon Goalpada Anparta Dhubri a district along Humnerkep Kamrup Dibrugarh Golaghat Hailakandi West Karbi Anglong pen Kokrajhar district along Ihum Inkirpon po. Lasonsi Nalbari Chirang Anparta Darang a district along Ihum aphai kang haponji ahukum pitanglo.
laan chot kali loke charlia oso mara phai kadure bangta school kang hapon igji aputhak abangta state government hin pen dengpon iktanglo puthot kinang sodabirta arjuik tha kidam tang suri hini ra inkore si pen inkore hini aning kanalong HSLC mate metric asat lang along kachipati dun along innuta ki undunde labang so school aphan apor peder de pin pen state government hin pen ing hapon po Lapuson kaddu gawe long kret roga district along humthong kebra plia phai non hejong pachetak ponlo laan chot kali kecharli osomara phai kadure school aphana bangta sigjit kideng amo deng pontang lo pusi chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen than pachini pon News Desk report Karbing Long Live ni phai inkwara clear ni anerlo por phai krisia por malom United Students Union of Karbi Anglong asong pen Karbi Anglong West Karbi Anglong alu aduya hoya long kido entry tax gate along Karbi Anglong Autonomous Council pen kipathik ateng pen ador NEC akili tangka mate aronre pen akili atangka kirung aputhak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan pinpur alo pajir damlo lapen deputy commissioner aphan pajir damlo Bangso phi anta Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen DCI hin pen thangna rasai kideng pon thek ponong lesi pini usuka song pen dispora long an humri damsi chief minister secretary aphan lo pale dam BJP a sarkar ke zero tolerance corruption mate ki chopang lim ki chokang hua sai ke paklem kle lapen claim long le pu along my meeting along ke hange sarlang kaninje thap mati ang huang ui kachepadam chot pusi usuka song hin pen ningje pon jongsi Karbi Anglong entry tax gate aputhak dispora long an lamthe nangpale det apita sai kideng thek ponong le pulote sai jok je pen kache songang dengsi dengpon ang kok pu puta ningje pon thu Anglongor jumblak border entry tax gate bilakor jumblak তেওলোকে যুটো কৰায়ত্ব কৰি যুটো তেওলোকে দাবী ধমকিনি যুটো পইচা লোৱা আমি একাংশ ভিজুৱেল আমি পাইছো যুটো ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰি থকা পিছত আমি অটোনমাস কাউন্সিলৰ বিভাগীয় CM কৈ প্ৰমুখ্য কৰি উপায়ুক্ত DC মহোদয়ক আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ দি থকাৰ পিছত এতিয়ালৈকে কোনো কাৰ্বি আংলঙৰ এন্ট্ৰি টেক্স গেটৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেয়েহে আজি আমি দিছপুৰৰ আমাৰ প্ৰভাৱশালী CM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক সেক্ৰেটাৰীক আজি আমি এখন দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ আৰু অতি সোনকালে যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ যোনবিলাক এন্ট্ৰি টেক্স গেট আছে সেইটোৰ পৰা অতি সোনকালে নাকি লগাব লাগে আৰু তেওঁলোকে যোনবিলাক কৈ থাকে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি তেওঁলোকে কোনো সস্তাই নিদিয়ে বুলি কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ একাংশ এন্ট্ৰি টেক্স গেটবিলাক তেওঁলোকে যেনেকা ধৰণৰ যাৰ পৰা তেনেকা ধৰণৰ পইচা ল'ব পাৰে তেনেকা লয় যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো গাইডলাইনৰ মতে যোনটো পইচা কৰায়ত্ব ল'ব লাগে সেইটো লোৱা আমি দেখুৱাব পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে যোনটো হোৰ্ডিংখন তেওঁলোকে যোনখন লগাব লাগে সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰা নাই সেইকাৰণে আমি কৰ্তৃপক্ষৰ দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষক অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে দিছপুৰ প্ৰভাৱশালী CM ডক্টৰ তুলিৰাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব নাই এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমি সেইটো কাৰণে অটোনমাস কাউন্সিলৰ দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষসকলক আজি আমি এইটোৰ ওপৰত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আশা কৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব যদি নলয় ইয়াৰ ওপৰত আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি ব্যৱস্থা ল'ম Habar ke hatpen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Pini prime time abirta ki lapuansi kangtoniklo